assalamu alaikum. Haray mi hewri kon fo la landis ko jawontre parti jemo Allah taw hara ko jawontre parti jemo wombe sibde fode ay image. Donc haray kon mi yari yewtugo len do na juuti ngo yewtere mais à travers ko fe iseda be innuno docteur Fodé Ousou démission YFDG be yewtuno dum non groupe aji din ko fandi mo yewta lum non yewtere nen ari tawi men partout no haalede docteur Fodé Ousou Fofana be démissioni o parce que nebi YFDG no gagnade ronke jonnede laamu donc o be inna pollo laamutako ko dum be haali o voilà haalaji udu no hafe ide kero le docteur Fodé Ousou Fofana e hande non on say kadi ko be yewtuno be non o fandi kadi menen be no daari docteur Fodé Ousou landitibe tasi ko gonga ko kembe be on ko haalde parce que tay ngaldini men mabini men na hande be ar YFDG wona hande be ardi parti on gepi ala giselu lagine acci docteur Fodé Ousou vice président be acci be don be acci militant be responsable be YFDG be lagine ha hande parti on no fonctionne ha hande YFDG lagine no fonctionne fi kala ala giselu ala don mais ko be yido nyang fada parti on minata pour fonctionne e binde be onno don tellement tay tout va bien rôle di no jouer no hanri non be inna be yalti YFDG an holoda don hakkuno ma yalla hande ko siège emblématique de l'YFDG samedi be ari ko hande be présenter ke be hebi cellal mabbe nga be arti hande be jodi hande assemblée générale hande tawama hande yes mabbe woluno be dum do be no mari ko banta kongole mum et pourtant groupe aji no fandi e der groupe ji mi anduno di fimu ko do inde docteur Fodé Ousou naba ka der be wada croix be yalti YFDG be démissioni nandi hare be fala tawtude gol hare kambe ka senior de non et pourtant hande be ko siège de l'YFDG woluno be dum no mais fala ka hande katika hala yaltita ko hundu ko mo abadan fermé hundu ko mon ko hara on toñali on akizali militant be on tunninali be on hara on tunninali ma militant be YFDG be to timni ton tunni me fes me fala ka dum non acce men me yaltina ko hundu kam goddo e am yalti YFDG est-ce qu'on fami woto goto yalto wado har hande kati halaji gondo hande docteur Fodé Ousou be ko parti be arti hande lagin hande be ko siège be tawano assemblée wadu do hande himbe be no hala tun ko concernabe acce wolugol ko woludo enen ko faale den ko en ardo lendi mo inen accen ko fewndi do acce o dictature yagal lo few yundo en faala elmi godum do ko leydi men wana argol inna docteur be yalti et pourtant ki piala gi selu yalti lagine hande docteur Fodé Ousou sina harabe nawnu be ron kala argol ko siège de eden andi be dudi der ton be fellitete bedo quelqu'un so be yaltata YFDG benno eden andi benno no ko der parti YFDG na yi aru bende balle inete ko sifad no docteur Fodé Ousou Fofana be yaltata YFDG ko mi halani mo kan hala na hande be ardi na hande be ari YFDG na hande be fudi gerde o parti donc ronku be ko wola be mais falita ka hande kadi sifadi nouvelle ido mais falta ka nande sifadi nouvelle ido acce goddo yalta ton inna yaltira hala hundugo mun kon bayana France 24 yaltini na compital yatinani on na tijala puissance yaltinani on kombo inna ton docteur Fodé Ousou yalti YFDG holo don non donc retene miji to de yewtere ko yewton ko internet de men jabanta piji din fo men jabanta on tunningo parti on donc continuer ko jokki on ko jokkono non innube be ngala giselu kadi no holi artugo ko ben woni ala golle sona dum ala giselu jokki golle mu nyande kadi sayo yoni o arte kadi inshallah are na juti ngo yewtere e fok mo do hiwra are docteur Fodé Ousou kadi do andi har ko nawno be France hare kadi men to Allah yo Allah jontu be kadi kellal mabbe ngal be continuer golle mabbe vive les militants de l'YFDG vive les responsables de l'YFDG hare fok mo do hiwra partout ko ni do nyaade radnaw woni Amérique Dakar France Belgique Autriche partout Hollande ko ni do Angola kare do hiwra na juti ngo yewtere à très bientôt Fodé image mais falta kan kan nanto ko sifadi nouvelle do fes and kan ko de jama hande docteur en ari vice président be ari hande ko siège emblématique de l'YFDG be assisti au assemblée wadudo do hande wassalam.